Onde kimera kia mira kionekaga kurumirwa ni mathina magita kwa magita. Mubunge wa Igembe North Julius Taitumu na ugite kuri na mibango irio ya kwerekania mawatho jamira kenda kuagirithia thoko ya kimera giki. Ni achokete arita mataro kiria aciari bana baria barathithitie kigerio kia KPSEA na beregiritwe gutonya junior secondary aria abarombete batikeje gutana ana baba kagitene gaka ni untuntu bubu bomba kubangaratania chukuru. Nicholas Chabari na Nteto Nkuruki. Kimera kithiretwe gikirikana na mathina amwanya mario kinya ama athoko na kinya kwaga guntu okwega wa kwenderia mira ino indi kuringana na mubunge wa Igembe North Julius Taitumu ariuga kwina mibango irio yo chenche magwatho kinya malfa nikenda gutigira kimera giki igukumenyerwo abwega na ikathi na mbere na kuona kinya thoko Nkuruki to change our regulations na ni change tu already waziri nikenda tuona mira within where it is supposed to be. Because there is a challenge nyingi muno no ntuba muguka antu bate kwathora nenya muguka nambi na mira ni kureta ina challenge ke market lakini yangu atakuwa uwo wa important birani bati kuthoe kile ya rwanto ayo na yaki aya heshima na hiyo mantu ya tukwerie kwerekania ndigenda mire tu ndithurete kwambia kwa hivyo tuko ngangare kabisa. Kagitania waku akiariria aciari kanisani ya Katholeki ya Alare augite ati ikonekanite kwina mutugo igita riria athigonku ana kinya grade 6 bagitanoa bakirikana ati ibathiete secondary no ntune gwitwa junior secondary akiuga gutire gintu tagiku mwana batiri gwithirwa gietera amwanka grade 9 nikenda atanwa kwina na baitwa junior secondary school. Mtu wa junior secondary school ni mtu wa miaka 11 na 12. Ntego miane ndikethe mtu atita junior secondary school na akijetiere otano au ntame ya nonto mbere ni mtu atana iko saa 8 ote junior secondary school primary terminologies. So as a leader I would prefer either na kuruna secondary ote secondary au utana mwana miaka particularly this area of ours itobati ku minimize you nonto ni ku challenges nyingi sana nonto ana miaka 12 miaka 11 bakiwa baitania ubombo chongwa ni mantu ande bakaure anjire jirere we arikira aciari na kubaira ati kira kina bata thaino ni gutigira amwana na kuthoma na ugwi bubu gatuma amugongo gwa ntereno cia Igembe North ochenchia. The most important thing in this world is not so much where we are but in which direction are we moving. So the most important thing is the direction that you want to take. Ibubu inapata na direction yangu kweli atuwe na arua in direction ya kuthoma, in direction ya soa certificate, in direction ya kwa mtu useful in the society na mtu dora ukaethirwa aitajika. Kuma Igembe North, Betan Class, Chabari.